Ay, namukana kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta khayela hi Ben Mayengani Cordy. Timhaka ta Yaris na birthday ya Cordy. Yeah, so hi ti 22 ta June a ku ri birthday ya Cordy. Ya vanhu vo tala va n'wi navelerini birthday tanihileswi mi nga swi vona hambi ku ri lexa xindebyana lexi Hlavu the Gupta lexi tirhaka swin'we na Ben Mayengani swi kumeke xi n'wi navelela birthday na first lady of course tanihileswi mi swi vona kwala na yi n'wi navelerile. So leswi nga fika xi hlamarisa i ku out of all the people Ben Mayengani u kumeka a nga ku naveleli Cordy birthday hi siku lera 22. So swi hlamarisa nyana then ni yima loko maybe a lo rivala then ti 23 ti fika. Lomu cheka page ra Ben Mayengani a zangi ku posta timhaka ta birthday ya Cordy ti ku ti 24. Lani nga vhela ni swi vona ku a ku nge vi na belated birthday wish la. So swi vheta swi nyika idea yo what if Cordy lo teka Yaris liya hi ku last year video leyi ni nga yi create last a ku ve na vheveheve byo kombisa ku hayi Cordy a ku i lava Yaris ya yena ka Ben Mayengani a kota ku a hi tirhisa swa business ra yena. Loko ri video leyi mi nga se yi vona ni ta vekela link ka comment. So ya mi nga vula mavonelo ya n'wina ku swi nga swi endlisa ku yini bad swi komba ku maybe Yaris leyi a nga ha tekeriwile. Loko ku ri mi nga za subscribe ta ku mi ta mi teka subscribe.